Rung quarter final ke Barcelona bat ke Arsenal haka UEFA Champions League kebelah bone pe ki parlok ki bucu pet ki video haka ne ke channel haka jing le guys second leg haka round 16 jong ke UEFA Champions League ke Barcelona persya ya kana pali haka ne ke jing le guys ke Barcelona kalau laban pelem ya kana pali dalai la ke wei apa bahai sekali ke jing le guys ke Barcelona kalau yo iga gol ko jangka haka minit ke bakasan yang ba uji lepas bot seka gol bukan selo hake menit ke bakatnya bat hake menit ke balai peu kena peli ke liok ke gol ke jangka lengba uramani bat haduk bandakut ke latap ke Barcelona ke letam ya ke Napoli daar la kawai habawan berpeteng ya ke la ke baar ke Barcelona secisen ke liok biang man penki ya kejar lengba urobat Lewandowski hake menit ke beberapa pelai bat haduk bandakut ke jingilek kai ke Barcelona kelalapan penlem ya ke Napoli dalai la kawai bat ya orang sendon syaka quarter final haka UEFA Champions League daka balapan penlem ya ke Napoli haka akhir kit gol saula ar namar haka jingilek kai fast leg jongki baro arteli tim kilekut daka jingi kai damar la kawai sakawai pat ke jingilek kai kata ka Arsenal persya ke Porto haka ne ke jingilek kai ke Arsenal kalau ya orang cek quarter final daka balapan penlem ya ke Porto daka tiebreaker haba phai sekane ke jingilek kai ke Arsenal kalau yo ya gol ko jangka hakim menit ke basa pwe lengbau Altrosat bat haduk bandakut ke kendai pe menit ke Arsenal kalau tam ya ke Porto hakane ke jingilek kai resiko lanot bat haba phai jaka akhir ket gol jongki pro ateli tim kilekut daka jingi khai namar haga jingkhon fast leg jongki ke Porto kalau laban penlem ya ke Arsenal resiko lanot bat yakane ke jingilek kai dah bandra eka jaga extra time bat habawan bandra eka jaga extra time baru arteli tim kimla show ban penki eka jar tikum ta bandrai manoban yo arung jaga quarter final lah bandra eka daga tiebreaker bat habawan maksud ya ke tiebreaker ka Arsenal kelala ban pelem ya ke Porto da saula ar bat yo arung sendon jaga quarter final haka UEFA Champions League kubla shibone pe ki parlo ke bujupet ya ki video hakane ke channel kerpat ya pe bapin sewa ban share like subscribe ya kane ke channel ingin sekendok pat haka video ko boleh